Rasan Sham Abdullah Kilas Nuno. Bismillahirrahmanirrahim. Emmeha hamda shana haqqa gamani adum tagabari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawata salam lepunga dua kurani Muhammad gamar Nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalawata salam ga ekale gefan ga itru alunai mitru sahabe shamil kuran. Insaf rifaniyan deve bhog academy ga iswere. Wa kadakum ga honor ko ga kewa de mudarrisum. Ko ga emmeha baveri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deve bahum wa kadakka kunja ko neddu en atu danata. Me do algondu emmeha deve darinna kura suale. Te befun na miswal kurunge kurin. Khudu algon ga menna nafsa miswal kurin. Ade algon miswal denga jawabaki aeke dus atu dane. Divehinge qawmiyat ke emme wargada et tamu kamuga wa divehi bas. Netigen uvigen bas ebahum wa kadakkane divesse ko neddu me divehi kamu deken chedane. Ade algon me do wa kadakkani divehi bahum wa kadakkan adu kurashe me mawduwa. Divehi bahum wa kadakkan adu kurashe algon me dannawani algon menge amilda bas divehi bas netigen uvigen takamge alamatta algon menge terein fenna mundati David Crystal enaga language death bifotuga lefa wagotuga bas nete esobaki bas ehem bas ba masuni ko gem wahaka dekkun nuata ehem bahakun wahaka dekkun miharakan guys divehi rajyage waranga mukame divehi rajyage komme dimalakan nazar hingali kamge ves pennani divehi bahannu de iskame ingiresi bahad divehi netan me divehinge milkiyatu gawa divehinge amilla wantakan namzu kodde nishan kam gawa divehi bas oige hinga dane kamge bodu hekke mihemmegen alugonu dannawani divehi bahum wahaka dakkan adu kurashe skudoge mahola belis ijtimai miyogotaka belis adi geterege mahola belis fenani hamami manzaruta School ga kewa denumga irshadi bahege kutuga benu kurani ingiresi bas algon me kewa bara madda ge terei divehi bahum kure gendani emme tim madda mudarrisunna kudina demedu muamalat kurani maganu gotegga ingiresi bahum nuata masoni bahum school tago ingiresi bah bodu ahamiyat kame denumga sabun zuam mama fan darina mulingen wahaka dakkani ingiresi bah divehi bas ekkogen masoni ganen hem modege kudago dingata mama fan bunati aduiveni mitaga sit kollashe me vota kodu bolashe ab goshkurashe mi geterege halatki dem balanama mustamoge halata bay jamiya jamaatagun amunna muamalat kurumge bas benu kurani maganu gotakan ingiresi bas vyapar kuratantanai tafatu hidumatta detantanun bas mimanzaru ebada tantanun eveni tafatu event ta comments wa wahakata application due date ge wahakata operate avastha ge wahakata ehenunto Nannawanto algon menge aabadige bodu ba miharu wahaka dakkani mi bidan mi divehi bage halatu miharu eggo wahaka dakkumage divehi lafzu bur ingiresi lafzu gina mihemegen algon mi dannawani divehi bas netige hinga dane divehi darinne divehi bahum wahaka dakkan adu kurashe divehi rajyage media balali kamuge ves pennani hamami manzaruta eruru kola anna breaking news doge ves lefa hunnani debahum ebba ingiresi bas algon mita grira tayarwa munderu ere divehi qawmi tv ga divehi raitunna mawdumat devvamu divesa ko bunadu hibarate dannawadana algon menge irshadu den hama take away bada gannawa befulum ves we have physical distancing measures ai contact nuwane kala guri ha precautions tannengema me divehi basto tie befulum me divehi bas kamga gabuliful kuravanto me divehi bas kamakan aluganakan kotukam skabulen kuravenge to dannawanto me miharu algon menge divehi bas en hala medu divehi zuanu wahaka dakka baha divehi bahuge nande nukere memba me bas meti massonafa bodati janawarta gas kodi janawarta kala awsunu bodu bahek kamuge awa ingiresi bas meti algon wadagen algon menge me bas kala tayara algon menge mitibeni algon menge bas himayat kurmuge badaluga e bas hitunu mun e kanne tayara ade negative bas me beveni gaddare divehi bahabur bodu ahamiyat kame ehem bahakam divehi faskanu dibenya ei divehi kawma beve gaddare divehi lemmere ku bidalwani divehi maskanu takum masfumenya vila divehi faskanu dasha bisarenya vila divehi rud lakudi nironu koshenya fila divehi bas divehi kawmun nudane fila Mummidi ehame gada bahen ehennunto ehennamas algon medu mien idur kollahi bani divehi katun divehi baha gaddarnu manya hidaye
ehennuni divehi bas netigen uvigen ingalane divehi bam wahagana kan adu kurashe. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.